Pozdrav, dragi moji. Evo me sama danas u jednom malo veselijem videu. Sad će neki reći, ti kad nekog olajavaš, onda ti je to uvijek vesel video. Nije olajavanje časti. Ovo nije olajavanje, ovo je samo onako primjećivanje. Meni je drago što sam nekakvu zagonetku odgonetnula u majčinom dvorištu. Odgonetnula sam veliko zagonetku koja me mučila 1-3-4 dana ovdje. U dvorištu moje majke da hranim ovu živinu koja mi se, vjerujte mi, popila navrh glave. Ali neću vam se sad opet žaliti, pisali ste mi tamo pravda za Zvrkana. Zvrkan je u majčinom krilu od 0 do 24, to je jedna katastrofa. Pustila sam ga i samo ću vam reći jedno čudo od tog Zvrkana malog. Skila sam onu ogrlicu, sam mu skinula, zato što ste mi, svi vi, puno vas je sugeriralo da skinemo tu ogrlicu, da se ne bi negdje zakačio, pa se ne daj Bože udavio onako zvrkav. Skinuli smo, sad on skače, ne zvoni više, ganja sve moguće, od mrava, osa, svega što leti, leptira, vrabaca, vrapci bježe glavom bez obzira samo onako sva drktim, da neće gdje uloviti kakvog vrapca kad početi masakrirati pa moram ubiti vrapca i njega. Razumijete? Vrapca da se ne pati njega da ga kaznim. Ne daj Bože, eto, ne navijam za to, ali stalno me radi toga strah. Sad, znači pravda za Zvrkana, svi mi govorite pravda za Zvrkana, sano ne saja nemoj, ima čovjek pravo i tako dalje. Sad šta ja mogu, skinula sam moglu, spustila sam ga, dobio je, reći ću vam što je vrlo čudno. Ne znam da li je to kod vaših maca koji imate mace, da li je čudno. Ja iskreno nikad u mojoj kući nisam imala mačku, jer mi je ulica blizu, jer ne bi mogla voditi računa o njoj i tako dalje. Zgazilo bi nešto, ne daj Bože. Tako, znači ta mačka, evo sad danas ovdje u mom rodnom selu pada kiša. Znači kiša pada i ima jedan dio koji je betoniran, vidjeli ste tamo prema onome. Jedan dio betoniran, ali ovaj drugi dio je trava i tu i mokro i sve drugo. Nećete vjerovati, taj Zvrkan uđe izvana. I prošeta se tamo po tim pločicama dole u boravku i dođe, popne se na fotelju i popne se majci. Majka ga ne da ga netko takne. Znači on na tom njenom širokom krevetu koje smo je kupili da je lakše ležati i spavati, on je tu, kad je ona tu i on je tu. Leži na njenim nogama i prede ona onom svojom jednom ručicom, njega miluje po glavi i to je ljubav na neviđeno. Ali nikad plahta nije od njega prljava. Taj mali Zvrkan ništa ne isprlja. Znači, čovjek se popne, sve čisto je za njega. Eto, to je, i onda sam ja skontala da taj Zvrkan sliči na urednu osobu, na dobrog čovjeka, vjerojatno, može jako puno jesti i jako je veliki borac. Nećete vjerovati, on ima dole mjesto, imamo dole nekakvu salu za goste kad se nešto slavi, onda ima još jedna tamo prostorija gdje ima jedna velika guma od nekakvog traktora ili nekakvog auta, nemam pojma, i tu je stavljena nekakva košarica, jer sestra ga je normalno donijela sad on više neće biti gradski, sad će on biti tu naš seoski mačak. Važno da ona njega izbacila od kiše, ona je taka lopovica. A sam pokupi donese, sad će nju u stanu gore, kaže ona skače, potrga je zastare, sve je potrga. Pa sad nek se mi ovdje patimo s njim. Odnosno ja 2 tjedna, pa onda ona 2 tjedna. Sad sam se malo smekanala, sad sam rekla nek bude tu, ajde nema veze. Ne mora ga seliti jer ne isprlja to sve ništa. I sliči jako na urednog čovjeka i kad izlazi sve veće od sebe rastira. Rastira, svi od njega bježe. Niko se njega bola ne boji, on je male, njega može svatko raziti od zemlju. Ali neće imati sa takvom osobom posla. Aha, vidite. Kako se on nametno se čovac ko gazda. Nema ništa, on je tu glavni. Ne smije ga niko taknuti, da vidite kad on krikne, svi bježe duplo veći od njega. Ja sam znači tog mog, o čemu vam hoću govoriti, da mi vjerojatno svi ljudi imamo da mi sličimo na neku živinu. 100%. Možda ja sličim na neku sansku kozu. Ko će znati? Možete vi to meni slobodno napisati. Vi koji nisu zlonamjerni, sad kad pogledate vi ovako lice Saje Popović i moj oblik glave i sve ovo moje, da vidite da li ja možda sličim na nekakvu lukavu liju ili na nekakvu sansku kozu ili ko će znati, eto. Znači, dozvoljeno vam je da pišete, normalno to. Ako mene pitate, ja sam orao koji leti sam, eto. Ima malo i kljuka nos, malo i sliči na orla. Onako se krene ovako iz daljine.
Pa šta ja znam, nije bitno, možete vi to slobodno reći, kažem, sad nemojte vrijeđati, nemojte baš ono totalno vrijeđati. Znači ja sam Zvorkana okarakterizirala kao urednog i čistog čovca i malo podmuklicu jer stalno nekoga ganja, naganjava, iako je hrana u pitanju. Ne, še njem sestra poslala one viska su one male nekakve kao, podaj to mom mačku naveče. Znate što on jede? On jede skuhan krompir. Ja kuhala krompir, pa onako, majka i ja svašta nešto izmišljamo. Skuham cijeli krompir, pa onda mi to režemo, pa sam posolimo, pa klopamo to ovako. Ovako, pričamo i klopamo taj krompir. Bacim ja Zvorkan pojede cijeli krompir. Bacim još jedan, pojede još jedan. Ne dam više, čoveče. Malan je, ne može više u njega stati od 2 krompira. Znači, jede sve što... Posto totalna ona prava, pravcata, dobra naša seljačina. Eto, pa nekaj. Nek mi živi dugo i zdravo. Istrpit ću valjda i njega. Strpila sam sve u mom životu. Znate kak ide ona pjesma? Kad sam tebe prežalila, sve ću drugo lako. To je moja pjesma. I ima svoju namjeru. Ima ona zašto ja tu pjesmu volim. Znači, Zvorkan sliči na tako nekoga. E sad. Imamo jednog mačka, zove se Žule. Žut je skroz. Pokupio ga moj brat negdje na groblju. Možda vi znam, pa mi smo svi kućom budale, samo smo neki veće budale, a neki malo manje. A ja sam malo manje budala od njih zato što živim u Zagrebu. U Zagrebu gdje nema, rekla sam tako, tih nekakvih pasa i mačaka lutalaca, da vi sad na svakom koraku sretnete psa i mačku lutalicu. I mene bi to opterećivalo, možda bi ja tako nešto skupljala. Vjerojatno ne bi tako, jer ja znam kad je dosta. Znači, brat je išao na nekakav pokop. Netko u susjedstvu je umro, otišli su na pokop na obližnje groblje i gore je bio taj mačak koji je bio malen i koji je bježao, gore su bila nekakva isto tako 2 psa lutalice, dobro da brat nije pokupio pse, neće je pokupiti jer su mu se ovih 7 ovdje popilo na vrh glave. I onda je on vidio tog mačka i taj mačak je, pas ga je potirao i mačak je pobjegao pod auto. Bio je suh ko grana, mršav, jer kad ljudi su solidarni, ljudi dođu pa na to groblju bacaju tim psima i svemu drugome. Neće niko to odnijeti baš nešto sebi, ali bacaju im hranu. Ali tog jednog mačka nije niko. On kad baca hranu, ako on trči slučajno da uzme tu hranu, onda ga stigne pas i on mora bježati pod auto nečije. Ili bježati pod nekakvu, ako ima tam kakva uđera, znate šta je uđera? Ima tamo i nekakva kućica koja je, ne znam, gdje se parastos održi i tako dalje. Onda on bježi to ispod ili negdje skriva se. I što se dogodilo? Brat moj došao kući, a u tom trenutku je ovdje bila, u selu je bila moja sestra Blentava, ova pod navodnicima, i onda brat kaže ja sam lego i onda je brat razmislio kako taj mačak nema što jest, kako ga svi tjeraju. Mačka, on nije znao sad da je to mačak, dobro, to nam se isto posrećilo da nisu morali ići raditi sterilizaciju, jer inače danas imaš mačku, sutra za 3-4 mjeseca imaš 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je katastrofa kak se to koti. Uglavnom, on kaže, ja sam došao kući, nisam mogao zaspat nikako, ugledao sam, stalno mi je bila pred očima ta mačka koja je gladna, kaže, još sam dole naručio se, došao gore u svoju spavaću sobu, televizija, velika televizija, ovo, ono, sve tu nekakva ugodnost, a ta jadna mačka gore nema šta jest. I moj brat se pokupi, sjedne u auto, ode po tu mačku. Ode po tu mačku i donese. Kamo sreće da ga nije donio. Sad ću vam reći zašto. I zašto? Ali ovo vam govorim 100% provjereno. Znači, nemojte mi govoriti sad pravda za Žuleta. Nemojte, jer jednostavno ću vam objasniti zašto ne može biti pravda za Žuleta. Iako ja ovdje ništa ne odlučujem. Nema ja tu, ja njega nahranim koji sve druge. Nego ga stalno promatram. I što ga više promatram, on sliči na jednog čovjeka. Na Memu Loju. Nisam ja njega zaboravila. Sjećate se vi onog Meme Loje? Što je govorio kad sam ja bila šokirana sa one 2 žene tamo kod onog Medina Karića, šokirana. Di ćeš imat? Di ćeš dijeliti na očigled svog svijeta muža s nekim? Možeš jedino da ih oba dve udaviš, ne daj Bože. Gdje ćeš to raditi? To što bi rekao Crnogorac, toga niđe nema. Ja bila šokirana, bila šta u Austriji, sjećate se i tog mog videa, meni bilo žao te žene, ja mislila žena se onako, žena to tako natjerana na to. Na kraju se ispostavilo da ona to ošla s njim dobrovoljno i baš mene briga za njih, uopće me ne zanimaju. Ne zanimaju me uopće, oni danas dan oni žive tamo, koliko sam skontala, gledam ovog čovjeka, našeg Bosanca u Americi koji radi reakcije, koji to fantastično radi, Bosanđero i tako dalje. Zaista je čovjek zanimljiv. Uglavnom, ja sam skontala tog mačka.
A reći ću vam i kako. Znači, sjećate se meme Loje? Joj, bolan, ja ću vama poslat dokaze. Tužila ja njega bila tu, ne možeš ti tu pravdi istrao sudnjeg dana. To bi trebao svaki dan ići tamo na sud i vodat advokate, potroši pare da bi nekog Loju tamo, ne znam ja, netko za nešto opomenuo ili ga kazni možda za 500-600 eura. Znači, kad je on govorio, imamo mi dokaze, pa i ona Fatima rekla, ima dokaze, kaže, žena u Austriji podvodi žene, kaže, bavi se Saja prostitucijom. Govnaru, nisam ja to tebi zaboravila, niti ću ikad. Ja sam ko židovka, čovječe, Bože me oprostite židove, ono sad nešto pričala sam o sve što se sad radi. Ali pamtim, što sam zlobnica kad se tako nešto kaže. Tako nešto, znate koje su to visoke riječi? Saja Popović u Austriji podvodi žene i bavi se prostitucijom. A ja, sirotinja, od jutra do sutra čistila 15 soba dnevno. Dobro, nije bitno. Zašto mi sliči na Loju? Gledam ja kad ja nahranim, pazite sad ovo. Koliko je taj Žule podmuklica? On je toliko podmuklica da je on dobar sa svima onima od kojih ima nekakvu korist. Sad, on ima dva psa, ima ovog našeg Cigu, rekla sam, koji je jako onako elegantan pas ko ovi. Rekla sam da ga ne zovemo Cigo radi da zovemo pogrdno Rome, nego je crn pa ga tako zovemo Cigo. Ima puno pasa koji se tako zovu. I on je onako upozoravajući izgleda. Ja sa tim Cigom nisam nekako uspostavila nikad nekakav dobar kontakt, iako ja njega i nahranim, nikad ga nisam išla zavezat, kad ide navečer trči, on kad ima svoju rutu trčanja, to uvijek radi brat. Brat nešto u njegovim očima mene opominje, da on nekako, iako nikad nikoga nije čak smo imali ženu koja je bila slabog sluha, prolazila cestom i kad ona prođe, smrznemo se, ode on sad tamo prema njoj, ona njega uopće ne čuje da on tapa iza nje, a on kraj nje prođe, ode, uglavnom neće ugrist nikoga, ali je izgleda tako jako opominjuće. Sad taj Žule što sliči na memu Loju, a reći ću vam i zašto sliči, našla sam novi nekakav video od meme Loje. Znači, Žule spava sa Cigom, u istoj kućici, to vi ne možete, kod nas je ovdje luda kuća, to je svako sa svakim dobar i nikog ne volim, šalim se. Znači, Žule spava sa Cigom i spava sa Lunom, sa tom drugom blentavom kujom koju je netak pokupio na kamenolom. Znači, Crna i Luna, to su dvije teške budaletine. To je jedna katastrofa. Ja sam pričala sa ovom Crnom dole. Ne možeš, ženi ne može dokazati 3 čisteva. Nema šanse, ne može odgojiti nikako. Evo, ja sam ovog Zvrkana naučila sad šta znači. On kad je tu došao, on nije znao ni šta je pis, ni šta je mac. Ništa. Sad sve zna. I hoda sa mnom, išla ja tražiti tamo nekakve pečurke. Majka sjedi pa smisli, ajde traži, ima pečurke tamo. Nema majko kad je bila prošle pečurke, kakve to šampinjoni, seljačke pečurke. Ja tražim Ozano hoda. Obožava me. Skonto je da sam ga prihvatila i da je sad nekako on došao u tu. A Žule kad ide kod Cige spava kod Lune. I sad ja imam u 4 sata imam veliku ogromnu tacnu gdje ja napravim hranu od konzervi, još nešto smučkam sa tim i hranim mačke. Sad ih ima 7 i ima 7 pasa. Znači hranim ja mačke. I u tom trenutku idem napraviti recimo Cigi i Luni još psima da nahranim. Jer to meni treba satrnjeno kada nahranim životinje samo ovdje. Meni je majka ovdje melem na ranu. Ja bi sa majkom mogla snimati svaki dan 3-4 videa i obaviti sve što treba. Jer ona je meni najmanje zahtjevna. Najmanje. I jako se dobro osjeća, hvala Bogu drago. Sad, on gleda kad ja pratim. Znači, gleda on kad ja odem hraniti Cigu i Lunu. I to su njegove jare. On s njima spava, s oba dvoje. Malo s jednim, malo s drugim. Vi dođete ujutro, on spava unutra kući s njima. I onda on trči jer zna da mu Cigo neće ništa. Onda trči pa malo pojede kod Cige, pa malo pojede kod Lune, pa onda gleda onako sa krajičkom oka dotrči da ne bi slučajno ovo sve pojeli dok on dođe. To je takav ljigavac od mačka. Ljigo kakvog Bog ne može. I znate što još radi? Što mi je jučer napravio, to je jedna katastrofa. Znači, i što on još radi? On kad dođe do hrane, znači kad on dođe do hrane, kad vi priđete blizu, sve mačke tih 5 drugih najnormalnije jedu.
Jedu, onako se poredali, to je ogromna zdjelica. Oni jedu oko te zdjelice i one sve jedu, a on jede i viče i samo repom ovako tapka. Joj, kad ga ja zviznem sa nekim prutinom. Taj bježi dole, dođe do pola tamo njive, ove naše susjedne. Do pola njive, ali ne da se smetat. Možeš ga puknuti tim prutom. Ja ga puknem prutom tako da ga onako paučim ja njega dobro. Kakvi, nema, to je đon obraz, to se vrati i opet radi istu stvar. Istu stvar. Znači, potpuno je isti ko Memo Lojo. Zašto vam ovo govorim? Zato što taj Memo Lojo se meni nikad ne može odužiti. Jedino da dođe javno na YouTube kanal i ispriča se i kaže oprosti Sajo jer ti nisi se bavila tamo nikakvim podvođenjem, ti nisi nikakva prostitutka, da se baviš prostitucijom, ti si tamo bila žena koja je zarađivala svoje pare, eto, da dođe javno pa da tako nešto kaže, što naravno neće, jer to je gnjida i gnjilo, ali nije čudo što je tako nešto rekao meni. Ali on je rekao, on je se tako ponašao prema rahmetli, da se sad ne. Pazite, postoje ljudi kad ja kažem pokojni Halid Bešlić, oni kažu nije pokojni, nego rahmetli. Znate, dokle su, sutra ću vam napraviti jedan video, dokle su ljudi spremni da ništa od moje priče ne čuju. Kad ja imam nekakvu poučnu priču, oni ništa od te priče ne čuju, nego samo traže ima li makar 3 minute nečega, ima li makar 5 sekundi nečega da pljune i da razmisli. I da ti dadne do znanja, sad, to, evo, sve ti je to dobro, ali ovo nije. Kaže, nije pokojni, nego je rahmetli. Ko da nije isto. Nije šija nego vrat. Eto. Znači, Memo Lojo. Kad je umro pokojni rahmetli Halid Bešlić, ja sam snimila video o Halidu Bešliću i onakav isti video ja bi snimila ponovo. Jako mi je drago što sam ga snimila. I zaista sam potrefila temu. A Memo Lojo je odmah trčao tamo u Ciglane, mislim da je rahmetli Halid stanovo na Ciglanama u Sarajevu, on je trčao tamo da može iz prve ruke, kažu da je htio ući u stan rahmetli Halida Bešlića, da bi on mogao iz prve ruke vidjeti, da bi on uhvatio te prve suze, taj prvi grč na licu nesretne obitelji koja je upravo izgubila tako bliskog člana svog. Da ne kažeš hranitelja. Znači, gazio je Memo Lojo preko leševa da stigne do doma, do ožalošljenog doma Halida Bešlića, da bi on iz prve ruke nešto snimio. I onda je imao, vi pogledajte, imao je takve bombastične naslove. Čuju se jeca ili tako, možda neću baš 100% reći kako je bilo, ali tako nekako, samo da navuče, da klikneš na to da bi, jer Lojo, on ne zna napraviti priču nikakvu. On zna napraviti priču samo na nekom drugom. I obavezno izmišlja. Vi pogledajte samo od malene one Danke Ilić. Lojo ima preko 40 video uradaka na temu nestale male Danke Ilić. Znači, kompletan lešinar, potpuno isti ko naš mačak Žule. Ta dvojica sliče ko jaje jajetu. Znači, mili moji, ja sam potpuno sigurna da mi svi sličimo na neke životinje. Ako ne po izgledu, onda po ponašanju. A ja sam 100% sigurna i oni ljudi koji me znaju, ja sigurno znam da bi to i moj sin potvrdio i oni ljudi koji su imali kontakte sa mnom, ljudi koji me poznaju, moja familija, oni svi znaju da ja zaista sličim na orla. Jer u koliko bitaka sam ja bila sama i u koliko bitaka sam ja pobjedila. Ljudi, vi to ne možete uopće ovako predočiti sebi. Koliko je to? To samo orlovi mogu. Samo orlovi koji se ne bakću sa vranama. Kad mu vrana sjedne za vrat, on se digne u visinu. Kako se on više diže, ona manje diše i krepa. Onako na njegovim širokim leđima. Ja sam sigurna da ja sličim na orla, ali ja mogu sad nekome ko me ne voli. Ima jako puno ljudi koji me ne voli. Kad ja ovako popijem neko govno sa YouTube scene, onda oni napadnu na mene.
Jer ima nešto prokleto u ljudima. Ima nešto prokleto u ljudima da velika većina ljudi voli se družiti sa polusvijetom. Vole se družiti sa polusvijetom. I zanimljivo im je to što im govori polusvijet. I ovo i ono i sve što govori, ma bravo, ma ovo, ma onako, ma ovako. Znači jednostavno postoje takvi ljudi i mi svi koji pokušavamo bilo što reći da nekome otvorimo oči, da prokažemo nekakvog lopova, da kažemo bar na svom videoklipu, da kažemo bar 5 rečenica koji mogu u bilo čemu nekome pomoći. Ma kakvi. Mi smo uvijek na tapeti. I uvijek tema za pljunut, za dat podršku onom, naravno ne od svih ljudi. Ali ja jedino tako tumačim da lopovi, da prevaranti, da niš koristi ljudi imaju u vrlo kratkom roku dobiju, ne znam, na nekakvom svom klipu dobije. Ja kliknem to da pogledam što je zaslužilo za sat vremena 30.000 pregleda. Što je to zaslužilo? I zaista bez ikakve trunke ljubomore, bez ičega. Jer ja sam uvijek spremna kad netko nešto dobro snimi i lajkat i podržat ga i sve to. Znači, ne nađem ništa poučno u tom klipu. Ali oduševljenje, opće oduševljenje, za sat vremena 30.000 pregleda. To je sunovrat i sumrak našeg društva. To je jednostavno tako. I zato vam kažem da bi se puno nas bi se moglo, onako, gledajući životinje, mogli bi skontat kako neki ljudi sliče zaista na živinu, potpuno su isti ko ta živina, podmuklice su i zaista ni mačke nisu sve iste, kako ni ljudi nisu svi isti. I to je točno ko jedan put, 1/1. Jednostavno je tako. Eto. Ja sad znam, ja ću sutra napraviti video, daću mu naslov šta potpisa ili što potpisa crni Milorade. Neću ni jednu riječ o tome reći. Eto, čekajte do sutra pa ću vam ja reći, a vidjet ćete koliko će me ljudi radi tog videa napast. Ali nema veze. Pa ja volim izazove, ja sam orao koji leti visoko sam i ne želi imati posla sa vranama. Iako i njih kad neko napadne, ja ih odbranim. Ne dam. Kad su u Zagrebu naišla, djeca napadaju vrane, onda sam mu došla, bacaju kamenice na vrane, onda sam pozvala malca, dala mu malo čokoladu i objasnila mu da je to živi stvor, da to ne smije gađati kamenje. Da, boli tu ptičicu kad je udariš. Ptičetinu ili ptičurinu, koliko god ona bila, nedobar čovjek, ta ptičurina, nedobar. Jer vrana je vrlo inteligentna, ali nije toliko inteligentna kad se nabaci orlu navrat pa mu kljuca od traga, a on je uznese gore pa je udavi. Ne udavi je on, nego visina na kojoj on može biti, a ona ne može. Zato jer je on orao, a ona naprosto vrana. Mili moji, nadam se da sam vam dovoljno rekla ovim videom. Znači, moj mačak Žule je potpuno isti lojavi Memo, onaj što ne može ništa, ne može napraviti niti jednu priču, nego može uvijek napraviti nekakvu priču na tuđoj nesreći i to da bude odmah na licu mjesta, da napravi nekakvu senzacionalan naslov, da gleda. Ja mislim da je netko pustio ga. Čula sam da mu nisu dali tamo, nisu mu dali ući u kuću rahmetli Halida Bešlića, da mislim da ga je netko pustio da bi on snimao i kad su ga stavljali onaj sanduk, kad su ga zamotavali u to što ga zamotavaju prije pokopa, da bi on bi to sve išao snimiti, on bi ulovio svaku i najveću suzu, svaki i najveći treptaj nekoga, ako ima kakav skandal da to izazove, on bi trčao i to snimiti. I to javno dat, samo da bi zaradio koji dolar ili koji eurić. To su jednostavno ljige i loje. I takvim ljigama i lojama pripada i ovaj moj mačak Žule. A kad se sjetim sa koliko ljubavi ga je moj brat donio sa tog groblja.
zaista mi dođe onako žao. Jer stvarno nam je onako, da vam ne kažem, da vi vidite, on ima sigurno jedno 10 kila. A dobro, pretjerujem, nema baš 10, ima sigurno, pa ima jedno 5-6 kila sigurno taj mačak. Znači, on gazi preko leševa da pojede sve što se stavi na tu tasnu za tih svih 6 mačaka. On je prvi, on je jedinstveni, on najviše pojede. I kad ga gledate kako jede, to je prestrašno. Kako on ljigavo jede i kako sa tim žutim debelim repom onako upozoravajuće mlati. Dok ja ne priđem blizu pa mu stanem na tu repu. I sad vi mene optužite kako ja mrzim životinje i tražite pravdu za Žuleta. Ali kod ove Saje nećete naći. Zvrkan je pobjedio, ali Žule neće. Mili moji, svima velika hvala na velikoj podršci koju mi dajete zaista. Hvala vam na 28.000 pretplatnika. Sve već ima 28 i 10, ja mislim, ili 13, nemam pojma. Hvala vam velika od srca. Vi ste moj vjetar u leđa, vi meni donosite zaradu. Ja se s vama spominjem, kako kažu ovi u Zagrebu, kako moji iz Zagreba kažu, mi se pospominjemo, ja se s vama pospominjem, razmijenimo nekakva mišljenja. Hvala vam na svakoj poruci koju ste mi poslali, na svakom objašnjenju za antibiotike, za urinokulturu, za sve ono što ste vi meni rekli. Hvala vam na svakoj vašoj poruci. Palatalizacija, poruci. Divni ste. Obožavam vas. I ovo nije uvlakuša, jer ja zaista tako mislim. Tako dobru ekipu na YouTube-u, ja mislim da ima rijetko koja osoba koja radi na YouTube-u. Ja sam zaista sretna radi toga. Sutra ću snimiti video koji će se zvati Što potpis sa Crni Milorade. I sutra moram pozdraviti jednu, zaboravila sam napisati ime i prezime, jako puno vas, jednu ženu koja sutra ima operaciju u Beogradu. Mene prati, sutra ima operaciju u Beogradu. Lena, mislim da se Lena zove, Lena, molim te oprosti me ako sam rekla krivo ime, Lena Cetojević, Pekić ili Pajkić, nemam pojma, ali sutra ću reći pravo ime. Mislim da se Lena zove zaista. Ide u Beograd na jednu operaciju srca. Zaista vas molim za svi vi moji dobri ljudi koji ste se molili za moju majku, po jednu molitvicu za moju Lenu. Da joj Bog da snage da izdrži tu operaciju, da bude sve dobro i da se vrati svoje kući. I još samo da kažem, da pozdravim moju Almasu Mehić, da joj izrazim iskreno saučešće i sućut jer joj je preminuo muž i Almasa moja, veliki zagrljaj podrške i jako, jako mi je žao. Ja sam to njoj poslala porukom, ali eto, osjećam potrebu da to kažem i ovaj put. Eto, mili moji, ako je ovo bilo dobro, vi kliknite, ako nije vi prebacite, gledajte nešto drugo. I dobro zapamtite da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav. Sutra do ovog novog videa. Pa da mi vidimo čija majka crnu vodu prede. Sve vas volim, veliki pozdrav.